Babukele emakhaya sibingelele igama uDlozi wabasili Umkhondo TV ngokuthi besela eMsoul Mkhize la khona ke umphakathi wakhona ke uhlangene ke wazovala ke umgwaqo lona onqamela khona eSoul Mkhize ubheka ke kofa Castrom kodwa nje ke la ngasezindleleni lezi ezingena ke eKhangra eMayini indaba ke abahleli ngayo noma abahlangene ngayo la indaba ke izethembiso ezenziwa ke eMayini mayelana nokuthi ke mabeqhumisa ke bayibiza ukuthi ke iblasting ngoba ke iblasting siyazi ukuthi kenzeka mabe ke yenziwela la kunemizi khona kugcina ke kube nemizi ke elimalayo ke ngendlela yokuthi ke bese seyiya cracker kodwa ke bathi ke mabe ikhuma lo daba iMayini yenza ke izivumelwano nabo ukuthi ke bazokwazi ukuthi babanxephezelele ukuze bakwazi ukuthi balungise lezi zinto kwenzeka ke okuvelayo ukuthi babe seke bakwazi ukuthi ke iMayini ibe khona okuncane ekukhiphayo ibanikeze abahlali lapho ababethinteka kulolu daba nokuba bengazange bathole ke bonke abanye zange bathola abanye bathola kodwa nje iMayini yayithembisile ukuthi izophinde futhi ibuye futhi yashutha ke izithombe ekuthenini ke ikwazi ukuthi hambe nazo beassessa bezokwazi ukuthi ke njengoba ke kwenza umanakalo kangaka kusho ukuthi ke malini kahle kahle ekufuneka ukuthi ke bayinxephezelele lo mphakathi iMayini ke kuyavela ukuthi abe seyahamba yangabe sabheke emuva kodwa ke ukhona ke ubaba ke ozokwazi ukuthi isikhuluma naye la uzozethula mhlambe ke isibongo sakhe ebese sibeka ke ukudaba lonke nje balunjalo ukuthi ke kwenzakala neqaleni yonke lento lena baba sikubingelele sikhomukele kuMkhondo TV. Siyabonga. Igama ke mina uBhungu Nkosi ngihlala eMazozweni. Sinesikhalo lana seMayini iKhangra yasingenela emakhaya. Emakhaya ithi ifuna ukuzolokuza izokumba endaweni yayo. Mina ngubhungu Nkosi ngala izingenele emakhaya ukuthi ke ngeke ukhona ukumba la previous ade khona iMayini iopen cast abathi Trorop iseplazini eRooikop ayiplaster lapho crack izindlu lamakhaya wayibophezela yena uKhango imanager khona leso sikhathi akuPierre wayibophezela wangena emakhaya ukuthi azochecka Qhubeka yebo ukuthi azochecka ukuthi ke njoba sikhala ngoba ngikhala ukuthi kunama crack asenzekile ngaba akhona yini yeah cha wayibophezela wangena emakhaya ungena emzini omuntu ungena amakamereni kupha washuta yonke into samtshengisa ama crack then wathi ke asaqedile ukublaster ukumba bese yablasta uzobuya azochecka lo monakalo ukuthi crack ade ingaka ayisiqhubekile njoba sekublasta yena iyeqhubekile yini noma cha azange sakwenza lokho wavela wagciba wahamba right wabuya wakhipha imali yokulokhuza ile contract imali leyo icontract ayimba le contract ayibizwa ngeminari le minari yakhona khona lapha eKhangra just ukuthi ifamily nje kuyacherelwana ukuthi uzophatha ukuthi wena uphatha ukuthi even nesecurity yakhona then kwaba nemali ekhiphayo imali engange 25,000 nge 50,000 yayikhipha igaba ezi2 injena ke le mali le ayikhuluma indaba yezindlu yebo imali ikhuluma ngesincephezelo isincephezelo sani somsindo ebusuku ukuthi asilele ishama bhele kwenzeka yonke ama light lo mali akusiyayo kusiyimali ezindlu yesincephezelo ukuthi siyahlukumezeka silele yebo yena inkosi ukuthi abuye ke lapho saceda ukugciba azochecka ama crack ngendlela kwavunyelana ngayo azange sakwenza lokho yabo wavela wagciba wahamba yes right always party ke then dawo divide into part weze wayethi igama la Mazozweni kune block C yathiwa uyi block C yena iKhangra izindawo ibiza iblock C wayidivide into part ngokuthi ngeke embe yonke indawo kuyale uzayenza igaba ezimbili kwaba no phase 1 kwaba no phase 2 right kwabonakala ukuthi okay kunemizi ayila yase ichasha amalokuza amasurveyor yeza amasurveyor awo bacheka ukuthi kusuka 100 meters to 500 meters yes le mizi lofuna ba remove yonke bayisuse azange bakwenze lokho ekugcineni ipeni ke imali phakathi ebaleni ku 500 meters ebaleni wenzani cisha approximately imizi ayila kuboma 28
akufuna ukuthi ayisuse azange ayisuse wasusa only 5 imizi yonke lemizi la lokhu 500 meters azange ayisuse kwaze kuba nalento extended ngokubonakala manje ukuthi ke yobe iphelela ku 500 akupheleli lapho kulomsindo uyaqhubeka uyaphambili then indawo engange kilometer ke manje suka 500 meters yes ngesilungu bathi ngisho bayibophezela bona uPaul manje yoba sayimanager previous adayilo kuza engineering yakhona wangena naye emakhaya ngena emakamerweni naye kodwa namhlanje so imanager sengathi udaba kasalazi okusikhalisa kakhulu izindlu ziwile la tagciba khona la demba khona wagciba lenhlabathi topsoil amanzi eze la makhaya izindlu zigabancela uyivula yomnyango iyanuka uyabo right ke sazi kwaba nesaka manje osimbiza oba nesaka zanga avuma kugcineni wezwavuma sahlala emgwaqweni lasime khona kwathi ntambama kufika amaphoyisa asePitretief asithatha sakhona eBoardroom emayini amaphoyisa amaphoyisa achaza ukuthi yini inkinga sabatshela wavuma uPaul wathi sifuna ithombe zomuzi wethu njoba sila ngoba wathi wena ithombe ziwayilethe yinto esifuna sifuna ithombe zethu kuzokuthi lothe lethombo kuzokhona ukubonakala umonakala ukuthi kwenzeke ungakanani akafuni amaphoyisa ayibophezela ngokuthi uPaul yona imanager khona yathi ke isinikeza 3 weeks izohamba yona yofuna le contract le ayingena emakhaya yes amaphoyisa asayina isignature ukuthi ke kuyavunyelwana vele isolindela 3 weeks yabo azange kwenzeke lokho kuze kube namhlanje sabaphinda sa-eda singumphakathi i5 days lokho sibacela sibasendele i-email lokho sibacela lutho sabasondela kwesithathu manje 3 days njengoba sila emgwaqweni sibhlungu kakhulu kuwa komuzi kunzima ngihamba nabo mama abadala kakhulu labo mama nje manje abona kuphela imizi yabo kuphelile yiloko nje ngubekayo yebo mhlambe nje baba sesiphethe selizodaba njengoba lunjalo isikhalo senu ngamanje nisibhekisa kubani nisibhekisa kumasipala noma nisibhekisa umnyango wezokumbiwa phansi nohulumeni wonkana sibhekisa kuKhangro ngoba nje kuKhangro ne ngoba yiwe ayimbala yeah okay njoba futhi sisothinta neDMR njoba sila sizamile omunye umgudu kuya kuyo yeah ngokuthi imayini yenzani ya iDMR yakhipha ukuze size yaskipha umuntu azocheka azohlana azozikhala zethu ikhalo zethu okay wasebenzisana nathi umuntu umsho 3 days waya lemayini uyabona sikithi uyashintsha lentombazana layize kithi bathi khohla igama bathi ubani man lo ntombazana ke leyo ke egcineni isitshela yathi ke ayisakhona ukusebenzisana nathi ngoba iDMR ayifuni kumethela ipetrol yes because quite clear kithi ukuthi okay vele imali nezinto edume ngayo sihambe yothenga iDMR yes imali ayinayo imali yokusebenza yokubhadala abasebenzi bayo inemali yokuthenga yokuvimba ingakho kwesila emgwaqweni ke baba manje njengoba nje lento lena iyabonakala baba ukuthi impela khona nabathengwayo abavinjwayo kanje nilani na emgwaqweni njengamanje nihlela ukuthi nibe lapha isikhathi singakanani kuze kube phela iviki kuze kube bayaphendula kuze kube niyalungisa zonke izinto njengoba sila emgwaqweni nje sifuna yena asafuni ke boardroom yaka wakhe ayasafuni simfuna la ngoba udlale ngathi kakhulu si-prepare ukuthi singahlala inyanga yonke kungasetshenzwa until eze lakithi yebo no mnumzane kuyizwakala sibonga kakhulu asithembe ukuthi ke sizawulinda ukuthi nabo baze bafike size ukuthi isayidini labo bona bathini yebo siyabonga yebo alright sisekhona la sizomukela kokushabalala naye mhlambe ke abeke ngolwakhe noma ke yakhe indlela mhlambe ke udaba lo lesisize ngalapha baba Mshengu sikubingelele sikwamukele lo Mkhondo TV
Hayi siyabingelela eMkhondo TV. Mhlambe ukuphawula kwakho kuthini lapha kuyavela ukuthi engathi seninesikhathanyana nani nishuka le ndaba kuvela nanokuthi khona nabathengwayo ikuphi wena mhlambe okwaziyo ngolodaba? Sesinesikhathanyana impela silishika lo daba la seKhangra C block C. Kodwa ke ukusizakala asikutholi. Phezulu kokuba sithola ukusizakala sithola ingcindezi. Izindlu zomkhulu ziwile. uKhangra C block C wafika wenza izethembiso before ezoblasta, and lezo zethembiso lezo asifezekile. Wafika uKhangra la kwaba nama project awathembisa umphakathi ukuthi uzafika wenzele wona. Wathembisa umphakathi ukuthi uzothatha ingane ayimikise etraining izotrainela ama skills wokuthi akhona ingane zethu kuyisebenzela ngemshini zifaka ama CV iqhasho. Kodwa thina namhlanje ayimayine kakwenzi lokho. Yaphinda imayini yasithembisa ukuthi before iqala ukusebenza izokwakha ama multi houses, izindlu lezi engezodaka lezi ekuyizo eyithole zonakele ezoniwe icompany eyayiblasta in 4. Wayikhanda imayini lezo zindlu but azikapheli lezi zindlu, ezinye zazo azikaqali ngisho ifoundation till namhlanje. Okunye esikhala ngawo kakhulu imayini yakhipha ilokhuzana esincephezelo, imali eyintuli yama lights yomshini yokuthi asibangela umsindo nayisebenza la. But futhi kusenemizi ekublock C engazange ithole le mali. Esingazi ukuthi yini izathu ukuthi kubona bakhethiwe babekwa ngaphandle bangayitholanga le mali. Singumphakathi waseblock C wafika uKhangra washutha izindlu. Wathi nayishutha lezindlu wathatha lezithombe wathi lezindlu ngisithole ezinje. Ngizongena emsebenzini ngigubhe, nangiqeda ukugubha ngizobuya ngizochecka ukuthi lama cracks lawa engiwatholile asali banjalo yini. Uma ngabe ngenjalo mina ngizobhadala umonakalo wami. Njoba silosi la mgaqweni namhlanje lo sizacela lezo ithombe zama crack uKhangra lokhu kunzima ukusinike. Biloko nje. Manje ngokohlelo lenu no block C ngezwe ukuthi impela kukhona lokuyaqhubeka nje ke impela kuyasebenza. Nihlele ukwenza njani? Njoba sesikhona manje sekufike egcineni. Nathi la sikhathala khona. Uma ngabe uKhangra ehluleka usinike izithombe zethu nokulungisa imizi yabo baba akathatha amajazi akahambe. No kuyezwakala ke siphinde silinde sibone ukuthi uma befika bona kuzothina ukuphawula kwabo mhlambe ngoba konye kathi bazoveza ukuthi hayi ngokuyithomba bayithatha bona babona ukuthi hayi laba abangabanciphizelelanga vele babe ngonakalelwe banqiphizelela laba ukuthi ngokucwaningo labo. Mhlambe inkinga ngapha sekuthenini abazange basabuye bazontshela ukuthi hayi laba bangatholanga ingoba kunje noma kwenzakalana. Kodwa nje ke sithemba ukuthi ngoba befika la bazokwazi ukuthi bayibekele iside labo. Ake sibalinde kakhulu beze lababeka iside labo, kodwa nje uma ngabe singasizakali ngalento esiyifunayo asisuke la. Siyabonga. Umgwaqo ungakhuluma nomnumzana Sozwakalo lapha. Umgwaqo engifuna ukwazi ukuthi nivalele uKhangra noma nivalele yonke umuntu ondlula la. Sivalele uKhangra. Operation nje yaseKhangra singayifuni iqhubeka ngoba yethimini. Umuntu oyihambelayo ufuna ukudlula nje ningamdlulisi. Umuntu oyihambelayo ufuna ukudlula uye emabola uye emaplazini uyapi cha sinankinga na. Manje khona ufuna ukubeka. Mina njengelunga lomphakathi nje ngifisa ukusho lana mphathi ukuthi sacela mhlambe naleminye iminyango yezokumbiwa ingenelele. Ungabe ukuthi mhlambe ngoba iDMR kukhona la isithi hoxa khona yona mhlambe leyo mnyango even though mhlambe singathina somphakathi asiyazi mhlambe uma ngabe bayakubona namanje naku kuSABC sacela mhlambe bangenelele kulolu daba lolu. Kakhulu. Asithembe mfethu ukuthi kuzoba kanjani.